Sofi pun langsung ngancam Ali bahwa mun kake de yeto tak gelem alako engko mangker bayi entar de Singapura bentang ngebos. Kadekung ebek to Ali je ketedung Ali pun langsung terkerjet amarga ternyata Sofi latade sampun ngetelak de lemari nah kelampinah letade kabi. Akhir Ali pun tuli-tuli toron de lantai situng. Ternyata neng Arejia Sofi ampun siap-siap keangkui mangkateh de Singapura. Edina kena Sofi pun minta telak de Ali. Amarga Ali ria tak gelem alakoh lebur bu mabuen. Tapi edina Ali tak gelem cerai ben Sofi. Tapi ledema pole Sofi lah kadung kecewa, kadung leso. Akhirnya Sofi pun mangkat kia. Mangkat de Singapura ben eboseh alias ben Roni. Sedangkan dina Ali ngis tenangis kena amar ke etinaki ben Sofi. Singkat cerita, ampun oleh 5 tahun Sofi odi ning Singapura. Edina Sofi sajen sukses sajen ratin. Ben ternyata Sofi juga car pacaran ben Roni. Beni kun cuma alaku bareng tapi car pacaran. Sofi pun cek senengah bisa odi ning Singapura. Amarga ternyata lalambe Sofi ria cek teronah bisa odi ning Singapura. Tapi lambe tero bareng ben Ali beni ben Roni. Tapi meskipun odi mewah, odi bunga, edina Sofi berdesitung hal seagabayan Sofi riah ngamuk melolong. Amarga ternyata Roni ria saben arena selalu abahas tentang masalah kelakuan. Sampai-sampai neng situng are ketika are libur, tai nyantai beniking abahas tentang liburan, beli abahas tentang kelakuan kia. Sofi pun sajen jenuh de Roni. Bahkan Sofi pun langsung kerong de Ali sampai-sampai Sofi ria muka HP nah ben aceling foto-foto kenangan ben Ali. Akhirnya karena lepara len pasa, akhirnya Sofi pun mudik ben Roni. Edina sampun ledepa, Sofi langsung ngajak keluargana keangkui makan bersama amarga 5 tahun.